Hagajing lakai ICC Women Cricket World Cup semi-final hapreng ke England Persia eka South Africa. Haba Paisha kena kecing lakai gitei lakai jong ke South Africa gila khor ga namjob. Hadin bagila la ban pelim suk ya gitei lakai jong kari England da shispa arpeusan runs. Badha kena kecing lakai ka Laura ka badai captain jong kari South Africa. Kalala ban hilai kai bha haga ba kalala ban kamai hadu shispa an riu peukundai runs. Baleng ba kena kecing job ka South Africa kalayo ban rung syaka final. Haga sin ka maningkong. Haga jing lakai Super Cup hapreng ke North East United Persia eka Jamshedpur. Haga neng jing lakai baro arteli kenhun ki akhai Damar Argul hadu bukut ke jing lakai. Baleng mang neng jing akhai ke North East United kala du bandrung syaka semi final. Haga wibat ke jing lakai Super Cup hapreng ke FC Goa Persia eka Inter Kashi. Haba pai syaka neng jing lakai ke kenhun lakai jong Roni Kharbudon ke FC Goa kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke Inter Kashi dan Lailanot. Paling mang neng job ke FC Goa kala yo benrung lupa syaka semi final. Haga jing lakai DFB Pokal hapreng ga kon Persia eka Bayern Munich. Haga neng jing lakai ga Bayern Munich kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ke kon da sau lakawai. Bar haga neng jing lakai Harikin ule yo ban tiap Argul naga benta ke Bayern Munich. Haga jing lakai Serie A hapreng ga Inter Milan Persia eka Fiorentina. Haba pai syaka neng kecing lakai ke Inter Milan kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Fiorentina dan Lailanot. Badha neng kecing lakai uhakan ule yo ban tiap Argul naga benta ke Inter Milan. Haga jing lakai EFL Cup hapreng ga Newcastle Persia eka Tottenham. Haga neng kecing lakai ke Newcastle kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Tottenham da Arlanot. Haga jing lakai hapreng ga Wolf Persia eka Chelsea. Haba pai syaka neng kecing lakai ke Chelsea kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Wolf da saulalai. Haga jing lakai hapreng ke Arsenal Persia eka Brighton. Haga neng kecing lakai ke Arsenal kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Brighton da Arlanot. Haga jing lakai hapreng ke Liverpool Persia eka Crystal Palace. Haba pai syaka neng kecing lakai ke Crystal Palace kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Liverpool da Lailanot. Hagawai perkecing lakai EFL Cup hapreng ke Swansea Persia eka Manchester City. Haga neng kecing lakai ke Manchester City kalau khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Swansea da Laila kawai. Haga jing lakai Kings Cup Round 16 hapreng ke Al Nassr Persia eka Al Ittihad. Haba pai syaka neng kecing lakai ke kenhun lakai jong Benzema ke Al Ittihad kala khor ga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke kenhun lakai Ronaldo ke Al Nassr da Arla kawai. Badha kecing lakai Benzema ule ban tap shigol nagam da ke Al Ittihad.